Kani-kini Dr. Meghalaya, Ibn Samai P. Baro, Shakani to Kupon with Akajan Mian. Shaman Pash, Kikubor, Gibnang, Pitch Mike, Mat Pokong San. Yes, so Meghalaya, you're likely to postpular, but can feel the yoga reparian, Hakatik, or what Meghalaya. Judith Potaki has autonomous responsibility of the Yodo, Ular Pacific, Robert Shimia, and Gunukarai. Dawa unong yalam kanyang persya Dr. Mukul Sangma berbentre kamhok ya kaan MRSSA 8,000 Katnrio. Padang nikmat kat bengod kinujgi ya kejala Meghalaya Shakalimpung Sub Junior Nationals ha Bengaluru baca Junior Nationals ha Ahmedabad. Ki khubor ki babnia. Kawat kabalai jong ka Meghalaya Pineapple Festival lapli ha dilihat kabapin pau ka jingla ka tanat karep karyang jong ka Meghalaya da kabaya soy ka soskular Reliance Fresh Amazon Carriger but ka Blue Tukai Coffee Roaster banpen yar ya ka jingshalan ya ki marep ka Meghalaya. Menteri Ketenaga Kerap Karyang Shivraj Singh Chauhan ulai ro ekarukom trekam ka Meghalaya ba ulai yaro ya ka jing bha ba ka jing tiang tam jong usok trun. Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangmau lapan pau kerukom thung yo usok trun ha kejela bat ban penyes no bat ki yogi hat ha keleng kari bat shabar kari rukum jo. मेघालय में बहुत अच्छा अनानास होता है पाइनएप्पल लेकिन आज जब मैंने खाया तो मैं खाते ही रह गया जब मैं सोच रहा था एक पीस के बाद फिर और भी पीस आएंगे लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि ये मंत्री है तो ज्यादा खाएगा नहीं ऐसा रस और ऐसी मिठास पाइनएप्पल में मैंने कभी देखी नहीं ये मिठास मेघालय की माटी की है और संगमा जी ये रस केवल रस नहीं है मेघालय का प्रेम है पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरे भारत के लिए Sir, with your help and with the support of Honorable Prime Minister, the lives of the farmers is completely and drastically now changing, and the goal and the vision of Honorable Prime Minister to double the income of the farmers is not a far dream at all. And I once again would like to give the invitation to all the citizens of Delhi, our capital, to please come and experience the culture of Meghalaya, the pineapple of Meghalaya, and also the lovely music of Meghalaya. Ka Executive Committee jong ka KHASI Hills Autonomous District Council hapok ka jingilam jong ka Chief Executive Member uba Shemborlang Rinja ringkat ba usong kunor ka KHADC uba Strong pala Kharjana bodu Executive Member uba Powell Socklen Menta kasengi kilale jurip ya ke yodo bat kilai keren ru bat kinong dia nong thien bat ki nong dia jing dia kham tam bat ki tu ki bedi jing dia hayo dia lang uba renja ha ka jing keren ka jong ha ka ni ka jing le jurip ulakin tho ba ka jing thmu jong ka ni ka jing let ka jong ki ka long ban snap ki jing jing kinong rap bat ban sngo tho kham ha ya ki jing ulakular baka council shen kan zakhot ya ka jing lang bat ki seng jong ki nong rap bat ban ya ther hashwa ban shimi ki no ki rai halor ka ni ka man Telain jungi hakani ka step ni la pabit lang na kadang di IM bat ka to kanut ki MDC na yo ban jengok ban sotho ka jengwan jungi hani om ban yu bangin sotho ya ka daw terai ya ka ka ba ki nong rap ki pen pau ban sotho ban kan do ki nong dia hakani ka jaka dan ya kaleng jungi wan hanget tan man ta itahi ban ya sotho lang ya ka mar ba hakani kinjat sngi ya kaleng ka nya lagi juga aku mau pergi ke yoga hat na sakot ya meeting ya ka seng minong rap ban sotho kham ba chu ka baki ki angnot na ka benda ban pen bahai ka baki ki kwa Kenang ban khanglat ya ka jing wan rum kertep ki mender nakadaw ka jing pen hair krat da ka sarkar asami ki mender unong elam jong kalyang persya Dr. Mukul Sangma ulaong ba ka Meghalaya Resident Safety and Security Act na ka jing bomdon kiwe pat ki batek le kham ya ka jing wan rung ki brio banabar umukul laong ba ka MRSSA lada pentre kam hok ya ka long ka bala biang bha benele persya ya ka ni kamat
That's why when I know that I cannot convince during my time to somehow invoke the provision of ILP in respect of Meghalaya, so we came up with this alternative. A bird in hand is worthier than the two birds in the bush of this beautiful act, which can to a great extent address the concerns of issues of unchecked, unregulated entry of people and residing of people in our neighborhoods. Unong yalam kaliang persau Dr. Mukul Sangmau lapan sengau syaka sorkar jela halor ka jing pensateng bansiu kutulok mentala saupu ar benais kinong trei jong ke KHADC. Ula kentu ke sorkar banle AA no mardor banweng ya kini ke jing e. Ba ulapan pauru beginong trei kelai kendu ke jing e hakal yang ka pisah pilan. Kabla kata ke jemut jemperkat jongki ban pendak penbiang ki jing don kam bekongsan ke jongki. Katba ke sorkar kampatiau ban penjam ki jing jenjar ke jongki. A matter has been flagged before the people through various available means of communication to draw the attention of the government pertaining to non-payment of the salary by the employees of the agencies. And the fact is that for last 42 months, the employees have not been paid salary. The employees have been in agitation since 7th of this month, today is 31st. It is quite distressing to see that till now the authorities concerned in the ADCs and the government have not come out with any kind of positive response. Kariboi district kalapanlong ya ke Sampurnata Abian Saman Samaro palapalak patba ya ke Aakansha Haat ha NSCA mini stadium hapo ki program jongka ki bahap hapo ke niti ayog usimbut menteri rangba usba presiden tensong layro ikinong trei bakmat ba ulak kentu ban pendap pura ya baro ki kampen roy ke district kala la ban pentrei kam ya southly nekin riutli ki jingkedo bala bu thong da ke niti ayog Aakansha Haat ketemu ban kersan ki SHG kinong trei kiti bat kinong sengkam lajong hakit hanong kendong da ke bapenyo haki ya ke yo ki hat ki babiang I kublai shibune ya ki officers hapo ka district bat iginong trei haki department jong ka district ki baper ka jingya trei sitop ilala ya kabanpoy siya kathong Banaka hreu teli kamat kabakan niti ayu kelabo lai teli nilala banpoi syakat hok. Kinong dia madan mentakasi kelapan long ke jingki persya akmat ke office jong ke Shalom Municipal Board mentakasi kelapan remjur halor ke jing slam ban sam ki sernot lani ki certificate of vending bat ke jing long jingman ke bembiang ha ke jakat dia madan ke bathamai ke badan hamuda parking lot bat hajan SBI ke kong Angela Rangat ke belong ke nong aikitien jong ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Association bat Street Vendors Association Kalau maham ting ban pelong jingi ki bakamjur lada ka town vending committee kam khot kloi ka jingelang. Kalau ongru babon ki nong di madan kim la asuk ban kamai la bon tayo menta. Kajing dawa jongi menta kasi kalong bakani ka PTVC ki khap khot marmar. Nama kadai ka PTVC banginya song banginya pintet ki kenrom kenran. Kadai. Sakawairu ya kita gi bala sya pendu jakpo mentala arta yautam ki bane hak ban yo ban kamai ki dei ban yo song no hakani kata yo hi mar kata ka PTVC ka hab song dalai ru menta ka sine la syai ning ko me ban pen bet kita ki COV bat ban krani ki baik kendrum ki balami Kaseng hinyo trip Aceh National Movement rengkap bagi pulit jong kejelai ke lapan long ya kejing talasi bak kejing pet ngor ha lat kelang hapok ke NH44E. U President ke HANM uba artis renta tiang ulapan pau bak kejing penhet kerat ki mendera Asam ke lapan long ya ki pat ba ban long ki pet ngor ban talasi ki brio banabar ki bawan rung klem ki kot kislah ki babiang. Lapan long ya kini hapok ke Anti-influx Operation Cell. Ke HANM kala khot lawer ya ka jingit reilang jongki shnong githau ban pentip lada don kanu ka jingwan rung tu tasngi
ila sedang ni operation ban check yo let's say ba don nak kena ke surok ke jungi bagi yo bon wanrung namanya surok tentu ya kesorkar bun Islam yang disamla jeung baru juga beri krem ba dileki na banta tidak ba ban yo lo an ke terbang kum KLP naik tentasi ba penbet ikut usam ka KSU apa Shillong bat ka Laban Circle ka lakhang ye ki yeng ki sambian ki ashram bat ki hotel Hamadev Kola Temple Complex Unong elam ke KSU Samla Ruben Najar ulang ba ka jing IUY house nem khat khandai spa art khandai kalasha bantai tangya ka temple bat kala dawa ban be no ikinong shong bean ulang ba ki jing snai ki jing tei ba bean ki lami shra wat hapadeng ki jing ujor ki babon na do usnam 8000 art pulai ka KSU kala bu jing keli halor ka jing ai ki ration bat ki epic card hakani ka jaka The permission that has been granted was only for construction of mandir, but not for any other houses. But as we see now, there are around 30 houses. There are also hotels and ashrams which has been constructed, and these are all illegals because as per the agreement, there's no such agreement on that regard. Ka Jets 24/7 kelakan tu ke Sarkar Jalaban Khangki Rapido ki bakamai claim license hapo ke Meghalaya's taxi aggregator rules arhajar arpo hakajing tho blapha show chief secretary ke Jala ke ni ke sengla dawaban Khangki Rapido ban kamai ban yadai ke lat kamai jong ki trashno kila kam baka Rapido kelapen Kenya ka an rule 3 subsection 1 jong ka kendon an lakularu ban penlong ke jingalang bat ki he jong ka tanat transport La penlong ya ke cancer screening camp Hatura Civil Hospital nak bentagi beri ke belapalat ya ke Laipo snem ke Kerta. Ke Dr. JB Marak kalau ong ba kumba Laipo haduk sa pongut ke ladep banwan ban penrung gerteng ba lakmi lenti ba kumba shispa haduk shispa san pongut ke beri ke sawan man pak tes. Ka ba kentup ya ke shintur syadem ke pelakun ba ke jing tes nam. Kalau ong ba ke jing lap kloy ke jing pang kala ban penkot ke jing pang. Ke jing puit ba ke jing eye chemotherapy. Laban yo hakani ke hospital. Because as we all know, cancer, if treated early, then only we can fully cure the patient. We want to screen the patients so that we catch them in the early or in the pre-malignant stages so that they can receive proper treatment. Lapli ke jing rakhe ke World Breastfeeding Week Hatura Christian Hospital da ke Dr. Yvonne M. Sangma. Kini ke doktor kala banjur badi ban ai ke dut kemi hapo shi kenta na duk belakha ban pendunai ke jing yap jong ki kelung. Ka Dr. Dila ki Sangma kala batai halor ke jing ban ai ke dut kemi ki than nong kendong. Kumta la dawai ki nong trei ka kot ka khia ban pendon kam de ki MCP card ban hikai ki long kemi kham tam ha ka be dei ba ka jing ai ka dut kemi na ka bentar ka kot ka khia jong ki kelung. The theme for this year's World Breastfeeding Week is invest in breastfeeding, invest in the future. The main focus in this week will be initiation of breastfeeding within an hour after delivery, both for normal and cesarean cases. Ka Meghalaya Swimming Association kalapan benai khat wengut kinong jungi hakakardan sub junior nationals kaban salong ha Bengaluru ka South Santarik Unailar patsa ka Limpung Junior Nationals sa Ahmedabad kaban salong nadu ka Laitarik adu ka Hinyo Tarik Unailar. Ka MSE kalapan long ka program ban kitbok kit riang yakini ki nong ile kai ha crinoline pool. Ukine nong rum bat ka Anisha Panbo kine kun ha Bengaluru. Kat ba kendai ngut kiwei pat kini kun ha Ahmedabad ka bakan thup yo Alberts Karbani bat ka Verum nongsiet. Dak musim ka ba kwen ni su wen sibun ba hakni kasien lala ban pa adu kendai ngut sya ka junior kade ka sien ban kong ni la ban pa kan ngut
but ni sukmen bagi athletes dan kapor ganang kamwan sakmat but ganang kam improve but kumtang lala banjir kambun and kesian Nantai ini pek ke jenglong jaman kesubeneng. Ke jenglong jaman kesubeneng atura ke jeng kriat kelong 8% degree Celsius bagi jeng syat kelong 8 degree Celsius ke jeng sengam kau hau kelong nyau nak kesispa. Haba pai pa chonong ba shalong ke jeng kriat kelong 8 degree Celsius bagi jeng syat kelong 8 degree Celsius ke jeng sengam kau hau kelong kendai puai nak kesispa. Kat bahaju waipat ke jeng kriat kelong 8 degree Celsius bagi jeng syat kelong 8 degree Celsius ke jeng sengam kau hau kelong kendai puai nak kesispa. Kala beno ke jangap slap ke bawah malu malah ke jeng tit pertat hagi bebun ke jaka hatura shalong berjuai. Syawan poi sebut jang tup kubori baik biang sesi ni kimat berkongsan. Ya soi ke Meghalaya ya lightly kisah sekolah ban kintiu ya ke yo ke rap ke riang ha ke jeng play ke wat ke balai jong ke Meghalaya Pineapple Festival ha Delhi. Jurip ke KHASI Hills Autonomous District Council ya ke yodo kular ban ketup lang haswa ban shemia kenu kerai. Dawang nong yalam kalian persau Dr. Mukul Sangma ban Pentri Kam Hok ya ke MRSSA 8,000 khatrir. But on mikmat khatwe ngut kinong jengi ke Jela Meghalaya ke Lempung Sub Junior Nationals ha Bengaluru but ke Junior Nationals ha Ahmedabad. Ti perlok ketung lapoi sebut jong tup kubor jengi minta ke janmit haduk Malaysia berambut pila syai kesi kublai pi parok.